Underhill je svojim radom prevazišao ono što je bila njegova prvobitna misija, to je da bude jedna smotra dokumentarnog filma, već je postao onako jedan, ajde da kažemo, brend i koji ima i regionalnu relevantnost. Teme kojima se Underhill bavio tokom godina, koje su i pokretao neka veoma važna pitanja kao što su ženska prava, kao što su LGBT prava, manjinska prava, pokretanje edukativnog programa škole dokumentarnog filma, ali isto tako bavio se i nekim temama i pričao o vrijednostima i vrlinama koje su karakteristične i koje su univerzalne gdje god da živimo, a isto tako i nekim anomalijama i problemima takođe koje imaju neki univerzalni karakter. Dakle, imajući sve ovo u vidu, naša odluka da podržimo Underhill je bila veoma jednostavna, zato što vrijednosti koje Underhill njeguje su vrijednosti koje NLB banka pokušava u svom svakodnevnom radu i posebno u svom društveno odgovornom poslovanju nekako da širi i da na neki način doprinosi da se poboljša kvalitet života ljudi u našoj zemlji. Što se tiče ovog malog iznenađenja, mi smo odlučili da svim posjetiocima Underhilla koji budu koristili NLB Pay, mobilni novčanik, i za plaćanja na festivalu izvršimo povraćaj novca u vrijednosti od 5 eura. Dakle, to je jedan mali podsticaj za potpuno uživanje u gledanju filmova.